Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asa kurang kompak sekali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raya. Alhamdulillah alladzi ahallan nikah wa haraman sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang dihormat para alim ulama, para kiai, para ustad ustadah nu sami-sami hadir. Yang dihormat aparat pemerintah di Desa Cengkir, Desa Cinyasak, Dusun Cengkir Manis. Bagi beli ayat di Dusun Cipetei, Desa Girilaya. Yang dihormat para tokoh masyarakat, tokoh adat nu aya di ieu tempat, anu dihormat kedua calon mempelai kali Ibu Ramana oge keluarga besarna ti masing-masing calon mempelai, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah dina ieu waktos urang sadayana tiasa lalinggih di ieu tempat dina raraga nyakseni kali ngadoakeun dua insan anu bade ngalaksanakeun salah sayo sunah Rasul nyaeta akad pertikahan anu mana calon panganten pamaget sumping ti Desa Girilaya Teresan Dusun Cipetei RT 10 RW 5 anu jenengan Paharudin Sidik leres nami taeta cekap sakitu moal ditambihan Kiai Haji Paharudin Sidik. Aduh gaya pada ngadahup kana ngerita Susmita putrina Bapak Anang Sumitra. Pidoa disedayana mudah-mudahan ke proses ijab kabul lancar. Oke mudah-mudahan sabah anda diakadan sah jantan suami istri Pahrudin sareng Neng Rita rumah tanggana sabah bawasna idina ridhoana Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ngawujud rumah tangga anu diidam-idamkeun nyaeta rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Amin. Para ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kangge persyaratan pencatatan parantos diparios daya wagelan malihan buku nikah parantos terbit gitunya. Wahal kasebat orang enggalkeun bae. Cek paripaos ikan sepat, ikan gabus, ikan laut, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, tidak usah bertele. Ikan sepat, ikan gabus, ikan laut, ikan tawar. Lebih cepat, lebih bagus karena perut sudah. Aduh, orang gerilah ya lalapar. Kangge pawali panginten kumargi Pak Anang parantos ngantunkeun. Ya. Oh, mudah-mudahan Pak Anang dalam berjana dina ridhona Allah Subhanahu wa taala. Jantan wali kuraka teh pangersa Bapak Agus Salim mas kawin di dia tercatat acan naon artos 3 juta rupiah. Mana nganjuk kontan aya? Oh aya kontan neng, tenang alhamdulillah. Saterasna saksi parantos aya Kang ajengan sareng sadih jadi akang mahan. Mangga urang kawitan baik pamaosan istighfar sahadat kali sholawat dilajeng kana khutbah nikah. Mangga sasarangan terutama kedua calon panganten Bapak Wali oge saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entos nyuhunkeun ditikahkeun ka si Aa. Entos. Hah? Entos. Bade tikahkeun na? Bade. Ijab kabul nya bahasa naon? Oh, Sunda bae. Tos latihan. Jika nu reuwas kunaon? Jika nu reuwas cobian dibayar kontan. Nikah sih, nikah dibayar kontan. Tari Pak nikah, Binti Rita Anang Sumitra kanggo abdi. Nah, sekali bayar kontan.
Kanggo abdi di kalian di Mas Kawin dibayar kontan. Nah, kalau tong teritik biasa. Aneh, dikebut-kebut. Aja sakenya je. Ya gitunya, ngobrolna. Enggak sedadana orang khotbah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أوصيكم وإياي بتقوى الله wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahaladzim li wa lakum. Efek can sarapan ya. Nah gitu. Alhamdulillah pamaosan istighfar sahadat kali sholawat parantos nuhun. Urang lajengkeun kana prosesi ijab qabul. Ijab di Bapak Wali, qabul di calon pengantin pamangkin. Terus siap niatannya niat nikah, niat ibadah. Mudah-mudahan ngalangkungan ieu pernikahan Pak Harudin sareng Neng Rita keing kabagjaan Allah Subhanahu wa taala. Dipandu atau nabi langsung? Dipandu. Salin. Cepong hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fahrudin Sidik. Ya Fahrudin Sidik Bin Edi Suhaidi. bin Edi Suhaidi. Abdi nikahkeun. Abdi nikahkeun. Rai teges abdi. Rai teges abdi. Nujenengan. Nujenengan. Rita Susmita. Rita Susmita. Binti Anang Sumitra. Binti Anang Sumitra. Ka Anjeun. Ka Anjeun. Kanggo Anjeun. Kanggo Anjeun. Dimas kawinan. Dimas kawinan. Artos. Artos. Seurna. Seurna. 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. Dibayar kontan. Tarima abdi nikah. Kontan. Rusuh teh. Ya ditepaknya, tepak. Kalam tong rusuh teh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fahrudin Sidik. Bin Bapak Edi Suhaidi. Bin Bapak Edi Suhaidi. Abdi nikahkeun. Abdi nikahkeun. Rai tegas abdi. Rai teges abdi. Nujenengan. Nujenengan. Rita Susmita. Rita Susmita. Binti Anang Sumitra. Binti Anang Sumitra. Ka Anjeun. Kanggo Anjeun. Kanggo Anjeun. Dimas kawinan. Dimas kawinan. Artos. Artos. 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. Dibayar kontan. Tarima abdi nikah kan Rita Susmita binti Anang Sumitra kangge abdi kalayan Dimas kawinan ku Artos 3 juta rupiah dibayar kontan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhurina wa maulana Muhammad. Assalamu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunzina biha min jami'il akhwari wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayat wa ba'dal mamat. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma hadhil makhluqaini min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ja'alallahu lahuma sakinatan wa mawaddatan wa rahmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.